Rešio enačbe. 3 krat sinus x plus 2 kosinus vrat x je 3. Evo. Pogledamo to enačbo. Vidimo da imamo sinuse in kosinuse. Potrebno je eno funkcijo pretvoriti v drugo, tako da nastane enačba, v kateri imamo samo eno kotno funkcijo. Sinus ne gre v kosinus, zato ker ni na kvadrat. A tole kosinus na kvadrat brez problema pretvorimo v sinus. To se pravi, nova funkcija bo samo sinus. In imamo 3 krat sinus x plus 2, 1 minus sinus vrat x je 3. Zdaj, če v enačbi imamo samo eno kotno funkcijo, uvedemo novo spremenljivko in napišemo, da je ta ena funkcija je enaka u. In dobimo 3u plus 2 krat 1 minus u na kvadrat je 3. Vidite. Nastala je kvadratna enačba, ki jo bomo mi rešili ali z razcepom ali z diskriminantom. Tukaj mi se zdi, da razcep ne bo šel, zato ker ta dvojka malo dela gužvo. Nema veze. Idemo oklepaj. 3u plus 2 minus 2u kvadrat minus 3 je 0. Minus u kvadrat plus 3u minus 1 je 0. Minus 2 kvadrat. Množimo z minus 1. Nisem ljubitelj minusa na začetku, zato jaz vedno množim z minus. Kar ni obvezno. Kvadratno enačbo znamo rešiti. Diskriminanta je b kvadrat minus 4ac minus 4, koliko je a je 2, c je 1, 9 minus 8 je 1, u 1, 2 je minus v, minus od, minus plus, minus koren iz 1, ulovimo 2 krat 2, pa imamo 3 plus minus 1 četvrtina, u 1 je 1, u 2 je 1 polovica. Sinus x je 1, sinus x je 1 polovica. To smo že imeli, zato jaz ne bi to mečkal več, da napisal bi direkt rešitev. To se pravi, rešitev k element z x1 je pi polovic plus k krat 2 pi. x2 je pi šestin plus k krat 2 pi. x3 je 5 pi šestin. Evo, 3 rešitve.